DVC ni nan kut kanin tlaihna April ni tlainga thawngpang krak chimlai sakai ramten Monywa khwa Ralkap ukdu lo langtarnak an tu Ko Wai Moe Naing chu April ni tlainga chun nu sumilam pahnih tuk a Ralkap le palek ni an tlai Ko Wai Moe Naing chu Ralkap dokalhnak chuahnak hmuna motorcycle in akal leo a Ralkap le palek ni moto in ampa moto in anpa nuwa antuk anvel shamin an tlai hi ase Ko Wai Moe Naing chu an chuahnak hi Monywa palek sakhana hlat asena in palek sakhana a umlo khoika ada an chia ti mi ngal asilo cha a chungkharna lungre thai ngai in an Ko Wai Moe Naing chu Ralkap pakhat athi mi konga atal ve ti in lainon nak upadi le rampi lim hang zortarnak upadi in taza choi sitia RFA ni atil Membaram uknak alatu Ralkap ni Ramchung zungmawi le riantuantu minung zal somli leng rampi lim hang zortarnak upadi changjanga panga in taza an choi changhna tlaihnak nawl zong an chuah chang tlaiding in nawl chuah mi chunga lumin zarkanar PTU pantakhun le indra chozin chu tlai an chang hibantuk in tlaidinga nawl chuah mi zungmawi le riantuantu na chu model 19 zayani an umnak Ralkap sina achim tia thawngpang achuak mi zong chukong a model 19 zayani zungmawi na an umnak mun ka chim lo tia lenak atu na in April ni thlainga zinga 19 zaya chu natu sarnak ngol jok chang tia ralim pek atong than ti in RFA ni atil kachin ram ko bammo pengkom mumo penga kachin sham tlai phu KIA le uknak la tu Ralkap anikap KIA ni valaya an phumi bompol chu uknak la tu Ralkap ni an ilam minung somthum rang lawan thi chun Ralkap minung hlejet an tlai na ti in April ni thlainga a KIA ni athan April ni thlai khat leo a KIA ni alo bum tlang Ralkap sakhan an lak April ni thlai li a uknak la tu Ralkap ni alo bum sakhan lak thanding a an ka than ha hi ase valai tang phum mi bom alam mi Ralkap pol jong he alo bum tlang thlonin arami Ralkap pol an se April ni thlai li a alo bum tlang sakhan lak thanding an arami Ralkap phu thum lak a phu khat chu kan tai changhna tia KIA ralboy nobu ni arak chim Ralkap hi phu ni an tan ri cha a ka deuh nak a fak ri kho tia achim chap uknak la tu Ralkap ni siam nam ngan mi le ral tuknak van long tiang an hman ralboy nobu ni chuti chun achim nu April ni thlainga zinglaya hibantuk in Ralkap minung somthum an thi nak le minung hleiriat tlai an sina an than thani si tia DVB ni atel Myanmar Ramchunga hlunglai ngai in to ton mi tachian chu kumdang bantuk silo in Ralkap dokalhnak in manase tijan ani thumnak tiang zong a kumdang bantuk ti toy in chanman aselo kholian deuh asumi yan kung le mandale se ramkut le ram thenkip zonga tua aselo yan kung le mandale khwa zong king ngai in Ralkap hun ma deuh asinak nei piro tua chun tijan tua ase Ralkap thening kai nak pol zonga tua ase chun kumthum leng tijan tua asiti lo nak rakhanam kul sitoi khwabel tia tijan tua ve se Ramchung hun tam deuh a chun tijan tua asilo April ni thlainga korendam kul pa an minau nani zoi ka pintlanga Ralkap dokalhnak chatar zong antar chun mandale zong a mibu ithenin Ralkap dokalhnak tua se yan kung khwa zong a motor thlalang kip a Ralkap dokalhnak chatar ben in Ralkap dokalhnak an tua hibantuk in Ramchung hun kip a Ralkap dokalhnak chu apun phunin pe zul cheu se Ralkap ni Myanmar uknak alak nuin Ramchunga in kaang atam February ni khat a Ralkap ni Myanmar uknak alak nuin Ralkap nei mi company le dortel in tampi akang April ni thlainga zingle zong a yangkung khwa chimin time by scoop le akyang kap dor cheu khat zong akang thilchit nak se zungtal in se zung tampi zong an kang chun rakhan ram ku rohingya ral zam na nak in thong khat leng zong akang hibantuk mai kang chu Ralkap ni rammi to mi si tia rammi sual apot na in
te fek fuan an lang tar kholo asina in hibantuk in kaang mi cheu khat chu Ralkap tu sarna sitia rammi ni te lang tar kho mi cheu khat belte Ralkap ni uknak alak nuin Ramchung hun kip a mai kaang langmang na in mai the riantuantu atam deuh chu CDM an lu na cha a mai kaang mi atam deuh chu mai thah mat lawin an chiam